U Drniš ili Drniš, što bi značilo vrata polja, dolazi već 20 godina. I kao Drniški zet dolazim uglavnom zbog ljubavi. Trenutno je ta ljubav prerasla u nešto drugo i sad ne dolazim zato što moram, već zato što želim. Iako nema more, ima sve ostalo. Vrućine, smokve, kave su duge, šetnje su duge, a pršut je fantastičan. Za mene je to ukapljena Dalmacija. Sve je polako, sve je pomalo. I dođeš brže ne može, brže jednostavno. Misto to ne dopušta. Sve je pomalo, ljudi su full opušteni. Promet je toliko opušten da je sasvim normalno stati nasred ceste, na zelenom, javiti se nekome razgovarati. Neće niko truditi, to je normalno. Dalmatinska Zagora ili Hrvatska Toskana i grad Drniš ili Hrvatska Sijena ima stvarno svašta za ponuditi. Prirodu, predivne planine poput Promine, kanjona, rijeka, čikola, krke, roškog slapa, a ove godine dolazim s dodatnim razlogom. Snimi to sve iz zraka. Welcome to Zagora. Ušao. Medvjed ili će me došli? Neće doći niko. Vikend je, ljudi imaju pametnijeg posla, a mi samo uživamo u čudima moderne tehnologije. Idemo. Lagani pronalazac, lagana fucking lokacija. Da. Opa! I ode dlu. Baš su 3-bladed props, ogromni 3-bladed props. Ukratko, moje FPV putovanje traje već nekih 6 mjeseci. Od avate, preko vupova, preko pava 20 i sličnih dronova. Sad na 5 inča konačno mogu se odmuditi, raditi one stvari zbog koje sam ušao u hobi, što su mi se stvarno najviše svidjele. Ali najbolje od svega kod ovoga su zapravo lokacije. Kad ješ letit negdje, ne znam, teško je prikazati koliko je lipo. Šibenski akvatorij u daljini i to sve skupa, fakat je dobro. Ne spaliti još jednu bateriju. Najbolje od svega je miris milja. Gdje god nagaziš kao si nagazio na mirisnu bombu. Klapa ide, ajmo. 3, 2, 32. Znači, misto je predivno. Ovakav pogled na ovakav zaljev, teško naći. Ne mogu vjerovati da je ljudski proizvod koji je toliko intruzivan u prirodu, poput vjetroelektrana, zapravo toliko fora za vidjeti uživo. Nevjerojatan je scale. Nevjerojatno su velike, Okej, koja kanjončina, alo, Mirkane, možemo se možda prebaciti pa probati nekakav cinematic džir do dolje. Signal dobar. Kod Drniški zet ne smijem pristati hvaliti ovaj kraj kralik.
uistinu ima nešto u tom dalmatinskom kršu. Surova ljepota. Uglavnom, totalno brija. Čak sam razmišljao, letite ovdje sa vupovima, jer nekako imam osjećaj da bi se manje, opa, propne mi signal, da manje bio usran. Pa ako ga izizne, nije toliki problem, za vapora me još strah. Ovo je fora malo Star Wars hier. Imamo Anakine. Da je super i cesta, možeš misliti da voziti. Onako. Shot. Woohoo! Tu smo, da. Mislim da ne možete imati dojam veličine kakva u stvarnosti je. Sada ovo je tripi spina to, a? Da je znati. Hold the line. One more dive. Osjećaj kao da to je baš onaj koji ne bi trebao napraviti. Kao i svaki zapravo. Ovo svidlo ko fora. Znači polako rolat skupa sa propovima od Vjetrenjače. Well, this was exhilarating. Ne znam koji drugi izraz iskoriste, znam li ima to na hrvatskom. Ali legendarno. Pa idemo probati sa malima.
One, let's do this.